Димеска, намътама ке гледате. Aurora. Señor Lobos. Hola, ella es la doctora Ángela Amenábar, mi nueva defensora. Natalia, mi exmujer. Hola. Mucho gusto. Igualmente. Eso quiere decir que muy pronto nos vamos a tomar un café las dos y vamos a hablar mucho. Следува сладка тајна. Pues ganó una carrera y está con ella. ¿A quién debo entregar estas flores? Quiero que seas tú. И во вечерниот термин, најгледаната криминалистичка серија на сите времиња, CSI Miami. Jimmy, is that what it looks? Shut up. Just thrown away like garbage. Who would do that? Somebody who has no regard for life. Следете ме